Thank you, Jesus. Sambulo sahluko 2. Revelation chapter 2. Qale ku verse 1. Bhalela ingilosi yelibandla lase-Efesu uthi, nali livi leliphuma kuye lophethe tinkhanyeti letisikhombisa esandleni sakhe sangesekudla. Lohamba emkhathini wetibane letisikhombisa tegolide uthi, ngiyayati imisebenti yakho, nekuphishaneka kwakho, nekubeketela kwakho, nekuthi ungeke kangangekuthi nalabo apostoli kanti abasibo ubahlolile wavele wabakhanza bacala emanga. Ngiyati ukuthi uyabubeketelela bulukhuni, uhlupheke kakhulu ngenxa yelibito lami, kodwa awuzange sewudzinwe. Kodwa thine nawe sehlukana la ekutheni wena awusangithansi njengoba bewungithanza kuqala. Khumbula ke lapho uwe khona, phendvuka wente lokhu lowawukwenda ekuqaleni. Nakungenjalo ungaphendvuki, ngitawuta kuwe ngisuse sibane sakho endzaweni yaso. Amen. Ngicela kwenta singeniso kulesikhathi lenginaso lamuhla. Kumbe ngekuvuma kwemdali ngiyawuchubeka ngicedzele evikini lelitako, kepha singeniso sami sinesihloko salomlayeto lesithi Khumbula, phendvuka, Buyela Elutsandvweni Lakucala. Remember, repent, and return to your first love. Remember, repent, and return to your first love. Usho njalo lo number 5 uthi khumbula lapho uwe khona, phendvuka uwende lokho lowawukwenda ekuqaleni. Wende lokho lowawukwenda ekuqaleni. Kukhona lengikholwa ukuthi sitawo kunakisisa sikudwebele kakhulu kulesimemo sekwenda lokho lowawukwenda ekuqaleni. Kumbe lamhla ngisho nje ukuthi kuyendeka mawusanda kuphendvuka kuleyo minyaka yekuthatha sinqumo, kulawo malanga ekuthatha sinqumo, kuyendeka kube netintfo lotendako. Kuba khona ngidawuthi umlilo uvalelwe emathanjeni akho. But kuyendeka ukuthi over a period of time bese uvangaza uthi sewukhulile kwenda leto tinto leto ngathi sekwenda ube mncane. It's amazing kuthi uNkulunkulu uthi phendvuka wende letino bowudende ekuqaleni. It's a call to repentance. But ke mangabe uNkulunkulu uyawusivumela sikhulume into that, siyawuthatha lolo hlelo lolo, a word to the wise is sufficient. Lamuhla angithi ubusisiwe umuntu umzalwane nelibandla lelina Jesu lophilako njengala encwadzini yesambulo la khona ahamba emkhathisini wetibane letisikhombisa. La Jesu ahamba emkhathini waletibane libandla likukhanya. La Jesu tigitakhe tisevakala bukhona bakhe busahlonishwa.
kuthi asikho la ngenxa ye-constitution, asikho la ngenxa yenshumayelo, sikhona ngenxa yaJesu. Libusekile libandla nemzalwane lose-conscious of the Lord Jesus Christ. Longa respond to the environment, longendi tindvo ngenxa yesimo nendzawo la kuyo, kepha lo wenta tindvo ngenxa yokuthi ngisebukhoneni bengosi la. Ngisebukhoneni bengosi. La sivakala khona sandla saJesu bese la Jesu asavunyelwa khona ukuthi angasihlola. Search me, O God, and know my heart. La Jesu avunyelwa khona ukuthi ahlole kuhamba kwami, ahlole imicabango yami, ahlole amaplane ami, ahlole ukuthi yini lesembe kwami, yini lesemcoka kakhulu kimi. La avunyelwa khona Jesu ukuthi angayenda i-diagnosis yakhe bese ngetulu kwekusihlola bese uyavunyelwa ukuthi Nkosi Jesu nginikete i-prescription based on your findings. Ngeke nginati nini nani niyatatela tindlela, kepha sengike ngaya emahlandlana kubodokotela. Ngicabanga ukuthi isikhathi lesiye sibe sikhulu kakhulu nalesimcoka akusilethi popolo lengena kuto ngihlolwe, kuye kube sekuthenini engabutholeni dokotela, engabutholeni, ngoba kwaba khona la kutholako. Mangabe khona la kutholako kusho ukuthi utonginiketa ne-prescription, utonginiketa ukuthi kuloku la kutholako yini letangisida. Ubusekile mawungumzalwane usenayo inhlitiyo yokuthi Nkosi Jesu engabe loku lokutholako unginika mothimoni, unginika khambilini lakho, ngoba akakwati Jesu kusihlola bese uyabinza angasitshela ukuthi utholani. Nkosi ngawukhanza ingane kimi, Nkosi ngawukhanza kude kubeketela kimi, Nkosi ngawukhanza sihlophoyi kimi, ngawukhanza umuntu lolwa nawe, lolwa neliplane lakho, yini Nkosi loyitholako kimi. Mangabe ngiloku Nkosi lokutholako kimi, ngoba uma ngabe sitawudebate lokutholwa uNkulunkulu kithi siyawuhlala sinjalo, siyawubala iminyaka but singabali tendo uNkulunkulu afuna stand. Tendo lafuna stand uNkulunkulu. Libusekile libandla nemzalwane la Jesu asenelivi lalishoko khona. La livi la Jesu li more esteemed than words of men. La livi la Jesu lisasho lokukhulu. La ungahamba khona uthi uNkulunkulu ukhulumile kimi lokho. Yebo angeve ibhesi lenkulu ichamuke ezulwini, kepha ngiva ngathi uNkulunkulu ukhulumile nami. Where the word is more esteemed than men's words. Mangabe livi ke la Jesu lingileli phakamile nalesilihloniphako ngetulu kwawo onke emavi ebantfu, litawubonakala lifeza muphi umsebenzi etimpilweni tethu. Timothy wesibili sahloko 3 verse 16 na verse 17. But nyalo nawo umsebenzi lo tawubonakala ngelivi laNkulunkulu uma ngabe Jesu usemcoka futhi sisamuva akhuluma nathi. Timothy wesibili 3 verse 16. Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu, ilungele kufundzisa, nekusola, nekucondzisa, nekuyala ngekulunga,
kuze umuntu waNkulunkulu ate kuhlonyiswa alungele kwenta wonke umsebenzi lomuhle lamiselwe wona. Yes. Mangabe livi laNkulunkulu lisasho lutho kithi. Lo verse 16 nguye lo litawuba nemphumela waloko lokutakwendeka. Njengaloku liphefumulelwe uNkulunkulu sitawulungela kufunza. Kukhona lengitawufunza kuyokwenda ngendlela yaNkulunkulu hayi ngendlela yami. Ngendlela yaNkulunkulu. Livi laNkulunkulu litangifundzisa. 1 2 livi laNkulunkulu litangisola kule kumele ngisoleke kuko. Mangisolwa uNkulunkulu akusi indzaba ukuthi ngingahlala phasi ngimchazela izathu uNkulunkulu ukuthi uyathi Nkosi isizathu sami lesiphathekako ngize ngende lokho ngibangwa nginako. Uma live la uNkulunkulu likusola uvela uthi bayethe. Uthi bayethe. Makhona ngiyathanda ukucoca kumbe ngelive la uNkulunkulu singacoca sibutane imibuzo but kunento lengizama kuyibalekela. Ngiyazama kubalekela ukudebate live la uNkulunkulu. Ngiyazama kuphikisana kungena etimbikiswaneni ngeliqiniso la uNkulunkulu ngoba mangabe sengiphikisana nelive la uNkulunkulu ngisebenzisa ingcondo yami le polluted against ingcondo le perfect ya uNkulunkulu. Lo mcondo lobhale this word uperfect. Ngako ke I don't have the guts to question what God says in his perfect word. Anginawo umdlandla anginawo emandla ekuphikisana nalokusho uNkulunkulu. So yi area lengiyibalekela singabutana singacocisana ngelive la uNkulunkulu but angifisi kungena kule line lekuphikisana ngalokulotshiwe. Kungcono kona ube ulandzela live la uNkulunkulu kune kona uphikisana nelive la uNkulunkulu. Ungcono logogo kuthiwa ngigogo yini noma ngibani lona lowathi lendzaba leni iyahamba athi naye uthathele evini lenkosi apha ikhomba indzaba eceleni kwakhe kanti belingasho yona but yagcina ihambile. Yagcina ihambile. Kungcono ufane uheme ngekwenda leliqiniso ngoba kumbungayadi incazelo but uhemela ngakhona kune kuhema umelana nelive uthi akasho nje uNkulunkulu. Why? Because ufuna uNkulunkulu asho lokufiswa nguwe. Ufuna uNkulunkulu asekele lokufiswa nguwe nathi ngikhanuko takho. Ufisa uNkulunkulu asekele your stubbornness. Live la uNkulunkulu lifanele kukusola. Libusisiwe libandla nemzalwane kwasho lo munye wathi ngiyamuva Jesu uyahamba la emithanjeni yami. Ubusisiwe umzalwane la samuva Jesu akhuluma kuye amsola amfundzisa. It's a blessing. La utawubona khona lezi hayi la kuyabe sandla senkosi besingisola. La bese ngitakhele emabhilidi ami uNkulunkulu uyangihlipitisa. Bese ngitakhele indlela yami kepha uNkulunkulu ngiyeva ukuthi uyangithutha uyangisola. Futhi ungabi nemahloni ukuthi usolwe uNkulunkulu. Lebe ucabanga ukuthi kuhamba kanje ungabi nemahloni ukuthi hayi bengivekapi. Bese ngilalela inghanuko yami yenyama bese ngilahlekelwe indlebe yekuva simakathi. The word of God is profitable for reproof. Lilungele kufundzisa, lilungele kusola, lilungele kucondzisa. Lilungele kucondzisa. Lilungele kucondzisa ngalama emagama. Wonke umcondo lofikako empilweni yakho kumele ukuthi uthathe ngekuthi lilayini lolidweba ngesandla sakho ungenayo irula. Uyathi noma ungaze ufice liso mawudweba nje line lelicondzile ulidweba kungenayo irula litogwegwa.
your hand will never be perfect. Nangesikhathi ubona ngathi ku-perfect, ubona ngesikhathi sewubeka irula lokuthi kugwegwe kanganani. Yonke imicabango lonayo yihlole ngale rula lelivi laNkulunkulu. Konke lokuthathela tinyathelo kuhlole eqinisweni lelivi laNkulunkulu. Mangabe awukwati thola kulaba ngabanalo lwati etintweni tonke buta inzandvo yakhe. Hlola inzandvo yaNkulunkulu. Don't have a final word. Noma ngabe kuhle kanganani ofuna kwenda ungagcini ngelakho livi akugcinela simakathi. Noma ungamuva uNkulunkulu akhuluma usentsabeni iHoreb, kepha hlola ngoba moya longcwele wabe uyakhetha ukuthi akasibhalele nako konke lokunye lafuna ukuthi sikwade sikwende wathi akasibhalele. So yathi thana mawehle emtsabeni iHoreb uhlole ukuthi le rula ithini. Kuyahambisana neliciniso laNkulunkulu. Because God cannot contradict himself. Ngeke uNkulunkulu ajamelane naye. Ngiko iBhayibheli encwadini yeMahubo lithi God has esteemed his word above his name. uNkulunkulu uphakamise livi lakhe ngetulu kwelibito lakhe. Ngetulu kwelibito lakhe. La Jesu ahamba akhuluma nekusola kwakhe kuvakala. Nekuvusetela kwakhe kuvakala. Yes, utawuba nato tindo lotivako nalofuna kutenda. But kutaba lula ukuthi usoleke. It will be easy to be corrected. But mangabe Jesu asangumlandvo empilweni yakho, ngeke ucorrecteke kalula mangabe indlebe sayibuthundu ekuveni uNkulunkulu. Angifuni Jesu lokhulume sithi wazi ngoba Jesu wethu uyaphila lamuhla. Leli Bhayibheli kulotshiwe ukuthi the word of God is living and active. Liyaphila futhi lemandla. Livi lakhe uNkulunkulu. Bese le livi laNkulunkulu litawuba nephumela for training. Kusiyala ngekulunga. Training in righteousness. Training in righteousness. Ngikhumbula ngake ngangenela laba trainer nako kadzeni some years back. Lapha la kuphakanyiswa tinsimbi khona but angisekho nyalo bazali. Ningaze ningesabe ukuthi karate kumfundisi. So ngaya I think ngacetha inyanga solo ngiya labe ngiya khona ngiphakamisa lebe ngivame ukuphakamisa ngishova lebe kumele ngikushove lolo basobhe khona lo trainer wangibona wagcina sanginothisa ukuthi hayi man lo babe usuka kulona ayela sukela ayela sukela ayela bese uyahamba ekhaya. So ngelwati lwakhe wabona ukuthi kudevelopa kwami emamasela sekumile ngoba buhlungu angisabuva. Wangithuthela kule minye imshini. Le mangithi ngithi ngiyanyathela ngithi yo ngibuyele ekhaya kubuhlungu kube khona la kunebuhlungu khona. Because mangabe sengingasathinzeki kungasekho emamasela leva buhlungu kusho ukuthi I have become stagnant. Mangabe kungekho lokuchukulutako ngelivi laNkulunkulu kungenteka sewustagnant sewubuthundu. Kumele livi laNkulunkulu lekutraine uve kutsinzeka tinto letinshe mamasela lamasha umdlandla lomusha umcabango lomusha nalo ungakazi wakucabanga wakuplanela uve ukuthi ngazi ukuthi sekunenzawo lenye lengena kuyo. Yes ingivisa abhlungu but kusho ukuthi kunemamasela lamanye laqiniswako nyalo in the journey of my faith. Bese kuba nalomphumela umphumela long-2 la livi laNkulunkulu li highly esteemed
la live laNkulunkulu lisaletha i-instruction, lisaletha i-conviction, lisaletha i-correction, lisaletha i-training. What are the results? Kuba seFeso sahluko 4 verse number 16. Umtimba wonke uhlanganiswe ngaye, ubambene ngekwelekelelana kwemalunga onke awo. Njengekusebenta lokulinganiswe lelo nalelo lunga kukhuliswe umtimba, wakhelwe elutsandvweni. Praise God. Lo mtimba lolibandla uyakhula, there is growth. Mangabe kusene kumuva uNkulunkulu, asisola, asifundzisa, asitraina, umtimba uyakhula. As umtimba ukhula, lo mtimba uyakhona kutiphilisa. There is building and edification of one another. Lo mtimba uyadakha esikhundleni sekuthi utihliphite, but uyadakha. Indvodza beyihlala emathuneni, liBhayibheli lithi beyitisika itilimata yona. Why? Ngoba beyingekho emcondvweni lokahle lophelele. Mangabe sonke sime esifundisweni selive laNkulunkulu, siyavuma ukuthi lisikhorekite, lisisole. Siyavuma ukuthi lisitrain, litsinze ama-areas lamanye labeka ngasola angatsinzeki. Siyavuma ukuthi Nkosi bengive kabi, bengenda kabi. Na kunyalo live laNkulunkulu kube ngilo lelithi nayi direction lekumele ukuthi siyithathe. Mangabe sesalivumela live laNkulunkulu kube ngilo leli final authority, sitawukhona ukuthi njengemtimba waJesu sikhone kuphilisana. Utawukhona kuthola kuphila kulelinye lunga lisenda umsebenzi walo. Noma ungaba nesilonza lesinganani embaleni noma elunyaweni, solang letitho letinye temtimba tisenzaweni yato, na kanjani utawuphila. Ngoba sandla sitawuya sithi mina ngidakugeza, liso litawuthi mina ngidawubuka ukuthi kugezeke kahle yini. Imizwa yakho ikulekelela ukuthi ekhu konke kutawubambisana for the healing of the same body. Mangabe sisahamba ngeliciniso laNkulunkulu, healing will be a norm in our lives. Sitawukhona kuphilisana, singadzabulani, singahliphitani. Kepha sitawukhona kwakhana, sakhele elutsandweni. Mase sakhana sakhela elutsandweni, umtimba uyakhula. Ange ukhuliswe ngumvangelo powerful, ange ukhuliswe tiphiwo leti powerful, kepha uyawukhuliswa ukuthi umtimba uyaphilisana. Sandla siyafika la kulimelele lo umbala khona. Healing will be our experience. Kwesibili ngiloko lesikufundile kuTimothy wesibili 3:17, size sihlonyiswe silungele yonke imisebenzi lemihle. Good works shall be our norm. Sitakwatiwa ngemisebenzi lemihle. Nanoma nguphi la sikhona khona, sitawuba neluthumo ngemisebenzi lemihle. Kungako Jesu wathi akukhanye kukhanya kwenu embi kwebantfu. Bese lithi mababona imisebenzi yenu, mababona imisebenzi yenu lenjani lemihle, batawuthumisa uNkulunkulu. Mababona imisebenzi lemihle, kusho ukuthi kuthumisa uNkulunkulu kutawuba ngumsindo la sikhona khona. Kuthumisa uNkulunkulu angeke kubangwe ukuthi sibuka abantu labanathako sithi hey dinkunte ezihoko. Angeke kubangwe ukuthi siyababona labangaye ezulwini labangamesabi uNkulunkulu, siyawabona emahlongandlebe, siyacomplaina ngabo. Kepha lo msindo webubi uthi Jesu singawubinzisa
ngemisebenzi lemihle. Lithi ke when we are trained and corrected ngelive laNkulunkulu sitawuhlonyisela kwenta imisebenzi lemihle. Imisebenzi lemihle kuyawuba i-identity, kuyawuba luphawu lwalala ukhona khona njengemntwana kaNkulunkulu. Sesifika ekugcineni encwadini yaSamuel wesibili sahluko 14 verse 29. Absalomu wase uthumela kuJowabe kuthi amikise enkosini. Kodwa Jowabe wala kuta kuye. Ngako waphindze wathumela kuye kwesibili. Kodwa nakhona lapho waphindze wala kuta. Thank you. Mawufunza ku 28 lithi Absalomu wahlala eJerusalem iminyaka lemibili seloku angazange abonane nebuso benkosi. Absalom wathola abantwana cishe kude lokusinika kahle liqiniso leminyaka layihlala Absalom angabonani nenkosi. Lesimanga ke lesikhulu ngilokuthi leminyaka cishe lesingathi ing5 or more layihlala Absalom angaboni inkosi. Lenkosi le bekungibaba wakhe. Spending 5 years without seeing the face of your father. Now, lokhu lengifuna sekunake kakhulu ngilokuthi Absalom kwamhlupha kungaboni buso bababo wakhe. Bengakaconzi kakhulu lapho kepha nali livi lelithi akukuhluphe kungaboni umnyakato waNkulunkulu empilweni yakho. Akukuhluphe kuthi kungabikho lokubona ngathi kusandla saNkulunkulu empilweni yakho. Akukuhluphe kuthi ude bufakazi lobusha ngaNkulunkulu wakho. Yes. Absalom makabona ukuthi akabi nelithuba lekubona inkosi wasicela Joab. Joab beka ngi-army commander wa David. Wasuyacela ke ukuthi ngoba wena Joab une access to the king fane ungendele lisu ukuthi ngiyibone inkosi. Joab wabinza. Wanga respond positively kulesicelo sa Absalom. Wahlala umnyaka wekuqala, wahlala wesibili. Kumbe waphinza wathumela Absalom, angifuna ukubona inkosi na, ngendele lichinga ukuthi ngifane ngiyibone inkosi. Waphela umnyaka wesithathu, waphela wesine wesihlanu. Wase Absalom uthi, by the way, ingadze ya Joab iseceleni kwengadze yami. La kunetinto letimcoka letilibatisa Joab tila eceleni kwengadze yami. Wakhokha tithunywa takhe wathi hambani niyoshisa insimu ya Joab ngoba ngiyo lemlibatisako ubhizi ngale ngadze yakhe letinto latitsandzako lapha engadzeni yakhe hambani nishise yona. Benela kuyishisa ingadze ya Joab wasukuma Joab waya kuAbsalom. Ungasukunyiswa buhlungu kuloko uNkulunkulu lakhuluma kuwe. Ungavumi uNkulunkulu kuze kube khona la kushisako kube ngikhane uthi yes Lord. Kwangathi uNkulunkulu ngemsa wakhe ngekukhuluma kwakhe bewungaba netinyathelo tekuthi uthi Nkosi your word is sufficient. Akusuba khona longcinzetela ngako ukuthi ngithi yes to you. Kepha livi lakho. Lelivi ke ngilele lithi khumbula
phenduka ubuyele emisebenzini yakho yeluthando lebe unalo kuqala. Ngicela sisukume sitothandaza. Babelo ngcwele, as we are rising up today, ngicela ukuthi ngemsa wakho Nkosi kungabe kusukuma etitulweni kuphela, kepha kwangathi bekungaba ngomsindo bugwacagwaca empilweni yethu yakamoya. Njengelibandla lakho sisukumela your invitation, sisukumela your calling, sisukumela your direction. May our rising up be a rise in our spirit. Akube kusukuma kwemuntu wethu angekhathi. Rising up to the great commission, la uthi tehambani nende bantu bonke bafundzi bami. Kwangathi Nkosi bekungaba bugwaqagwaqa eveni lakamoya ngamunye wethu athi ngisayawukhuluma namakhelwane, ngisayawukhuluma nale ngisebenza naye, ngisayawukhuluma nebomkethu nabothathe wethu lengingakaze ngatihlupha nale ngeke ngabakhulumisa kepha ngabe ngibangijowabi ngathula. Kepha Nkosi lamuhla I am rising up to respond to your great commission. Ngisukunyiswa ngumyalo wakho Nkosi, ngisukunyiswa liqiniso lakho, ngisukunyiswa iprescription yakho after your careful diagnosis, emva kokuba sewungihlolile. Ngisukumela lokho Nkosi lokukhanzako kimi. Thank you Jesus. Thank you Lord. We bless your name Lord. Noma ulula tandla takho, noma ubeka sandla sakho esifubeni sakho, ngicela sisho nasi sivumo sithi Nkosi Jesu, ngisukumela liqiniso lalokushito nalokushoko kimi. Ngiyabonga ukuthi moya wakho longcwele utangisida ngikwendisise noma ngicale kuyokwenda. Ngifuna kubuya nginembiko ngaloko longithume kona, kuthunyiswe igama lakho. Thank you Jesus. You are faithful to do exceeding abundantly more than all we can think and imagine, and more than all we can ask, to the glory of your name. Nami Nkosi ngisabakhulula abantu abakho, ngibakhulula njengetimbungushi lebethi boshwe ngiSamson watithungela emsileni wase uyatilumeka tahamba tayawushisa emasime emafilisti. Ngithi Nkosi bantwana bakho basaphuma lamuhla akuyokusha umlilo welivangeli labe kuhlanganyelwa tshwala khona kuhlanganyelwe igospel of Jesus Christ, labe kuhlanganyelwe ama-drugs khona kuhlanganyelwe livangeli lembuso wasezulwini, labe kuhlanganyelwa khona buthakathi kubulala, labe kuhlanganyelwa khona kuyawuphengulana kuhlanganyelwe umbuso wasezulwini. Thank you Lord. Akube lithumo kuwe Nkosi as we march into the fields that are ready for harvest. Kwangathi masibuya besingalingisa tisebenti taJobe lengathi tamelana emnyango. Yes, bona bebeta nembiko lemibi, kepha kwangathi masibuya singabuya thina nemibiko lemihle. Bekungazuthi lesinye sisebenzi simele nje ukuthi makucetha lo munye uyangena nembiko wakhe, lo munye uyangena nembiko wakhe. I am looking forward to a time la sitawugcwala imibiko nemisebenzi lemihle, la lo munye athi uyathula lo munye akhulume, la lo munye athi uyathula lo munye akhulume, athi sekwendeke nayo imhlolo ngemusa wasezulwini. Lapho imisebenzi lemihle ingena imibiko, ligama laNkulunkulu lithunyiswe kusukela kulesikhathi nakuze kube phakade. You are empowered for what Jesus said. Jesu wathi lokholwa nguyita ukwenda imisebenzi lemikhulu.
That word empowers every believer to do great works. Nawe ungilomunye that has been empowered for great works. May your destiny bring results. Ngemisebenzi lemihle. And uNkulunkulu wethu athunyiswe ngaleyo msebenzi phakade naphakade. Be blessed going in, be blessed going out. Shine with the glory of God wherever you go. And let us give him praise together in the house of the Lord. Oh yes, thank you, Jesus.